Ninggobam Thonau Jam Sano Bing Singh Lais Ram Iboyema Khunam मुझे जानकारी है कि मैं सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पा रहा हूँ कोई बात नहीं सर फिर भी बढ़िया है लेकिन मुझे खुशी है कि मैं मणिपुरी बोल रहा हूँ थोई काय चतोइनो ngasi thoi je lotion gare ma thoi dress ngasi machine na lebirak pa do ngasi na sangai na ma ja na hangi kitang chaw we le do hujti chap cha gare kaino ne akhoi je ngasi lila yeng ba chatoi ne delhi da lila yeng ja handak na ahan ba sida mama ju loisali video sum yeng bi ba isan nupi ama ka haitare si jam sonia ada mana hana kuira bani hairak pa e delhi da sumaina da lila ama le bani lila ama tawduri adu yeng ba kaino taw ji yeng gi khosena di hairak bani ada mafam do aham de silana kari hai khang mafam do jantra mantra taw di ni aina jantra mantra di protest to bamni adu lila kamai taw de ba ayu nung din da sana jong fajaroi nung dang da di adu mafam da changal moy adu ko na NHD da we lerame NHD di mayam loi khangamani National School of Drama yam thim phawa India gi actor actress akhoi theater gi oiro aduga film gi oiro adu da gi aphawa mayam thokpham ne yam thi phawa kind of institute ne akhoi gi acting gi haitare adu gi mafam du ne akhoi ngasi chatui je ayu ahan boin chatui ne Delhi da adu taraga ju khanga ju mafam dam ta chatri ba du chatlaga yengake sida chimma ne tharang ngangan leire ama ji ju se akhoi hokje Mandi House ke metro station jau re ai sida gi di inak na ani sida thoi ga sila sida akhoi rongi Mandi House ki choi akhoi je ma sa yam nan dreng metro muna choi da ji Delhi or je sumai na masa loi nan tar di kam no ani Kedorge? Itu yang kisah? Yang mau ikut? Lila je, kuirap ni yang dapat. Hana di lila je, lila bahar dia tu yang kami apa koi saya budi di lila ni na apa kami apa, thai na dia orang na. Atau mapande lagi dia saya kun matak tu ni. Lila yang tapi amuk ti yang aman saya taruk mungkin mamang dah. Sana ki nga part 3 ra karino ma akoi gi aduma di yeng gi bane kok tuk ta ai chahi tare musro mane ai ju lohong dringai da amuk yeng gi to NHD yora ma ne sida thare me am je atai atopo wal de tharoi si ma pham je nga sina han bane lai je phawra ga si metro swai ju de dum lambi de dum chat ki ba NHD da direct ka la khu je nga sina han ba la khu ne het jeng tu drama gi theater gi me ama Today the theater wall thing the loin ma si get ki kai no je yore NHD gi yam phajana semi ma gi get ngai je yam posta na ngai yo ma pham je ma gi kai no je design je am phajadro lam gi kana sari sidana thoi ga mama ga lae mama di blesi gi mama ne ai gi mama na te mo ye exhibition gum batauri sanari intro phan sa le da sida thai to National School of Drama da pungning num si bam pawi ma phang to man ga changa ga smai le sida ma pham sagun ga samu ga fa jai ni khoi Manipur gi yaram ga ni sina Assam lom gi oidera sida ne akoi kano tok de jina sumang ni la tok de jina
हाइफेट उलके हौजी मोय ngân yau này na khara ngân cha che ngân yau na nuai na sida mi khara phamna ba hore koi kai no hoi sila ga thoi ga di han manung changram ne karom lai ram khang den sida moi light ki kari gi kan na shemi Mata mo dupok tadi, ay kung nga ito lang ng pulis. Ibu! Ibu! शंघाई आर्टिस्ट एसोसिएशन की कलाकार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने बहुत ही सुंदर खूबसूरत प्रस्तुति यहाँ के हमारे आम जन के सामने रखा। मैं आपको पात्र से परिचय कराऊं। हमारे बीच हैं योंगखोम गोयनचा, कीवी मोरंगनचा, मोरंग थेम सुनील कुमार, हेड क्रूजम जेम्स, यंग बेंग कांता, हिजाम जगदीश, हायोबिजम हेमचंद, युमनम विक्रमाजित, चिंगथम सत्यजीत सिंह, सपन प्रेमजीत, नरेश कुमार लौरेंगम। ऑर्केस्ट्रा पर हमारे बीच पुयम साना थोई, आप मंच पर हैं। थोईजम सिंहजीत, कंगजम दीपक, अहिबम विक्रम, युमनाम जॉय कुमार, निंगोमम थोयों, स्वरम अनिल, संगीतकार निंगोबम थोनाओ, साउंड ड्रम साराजिम राजेश शर्मा। दलनायक हैं थोनाओजम सानोबिंग सिंह। नाट्य प्रस्तुति निर्देशक लैस राम इबोयेमा खूनम। मुझे जानकारी है कि मैं सही तरीके से उच्चारित नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं मणिपुरी बोल रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं अपने अतिथि महोदया से निवेदन करूंगा। सबसे पहले मैं तो अपने कुलसचिव महोदय से निवेदन करूंगा कि मंच पर अतिथि महोदया को शॉल से इनका स्वागत करें। श्रीमती खुलना साहनी जी समाज सेविका हैं, मणिपुरी डांसर हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के टाई से बहुत सालों साल जुड़ी रही हैं। आपका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत कर रहे हैं हमारे कुल सचिव श्री प्रदीप कुमार मोहंती साहब। अब मैं निवेदन करूंगा अपने तीनों मेहमान से कि आप हमारे कलाकारों को प्रमाण पत्र दे करके उन्हें सम्मानित करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा कि निर्देशक महोदय को प्रतीक चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट करके उनका सम्मान करें। आप मंच पर आएं। मैं पुनः नाम बोल रहा हूँ, लैस राम इबोयेमा खूमन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की ओर से बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित होते हुए हमारे आज की प्रस्तुति के निर्देशक आइए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए। बहुत बहुत बधाई। आइए आप सभी ऐसे ही अपना उत्साह बनाए रखें। प्रस्तुतियों का आनंद। सर्टिफिकेट ले एक सज्जन
आप सभी का सब बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर मसक फजबी लोई लेरे याम फजै इंगदिंग हमन सिदना कोई तामुई वे हम को मन लेरे नानाव को चंचन के फोटो हम तो लोगे हां दिल्ली हासीदा केनो लाइबो और दिल्ली हाथ मनुंग ले अदु मनुंग दे लेबो कोई खंगनद्रे कोन कदरोगे ओ ओ ओ नि पुक साकी मुगी बिंग ताकोयबा ताको याइदो क्लिप मचा अमता मेमोरी ओइनबा आइदि गासी सक ओइना उनरेदना हानदि हगाम थाबनि दइ लाके लाके थाला अदु नोंग लाक्पियो हौजिपुदि थाबा अखोइ मयांग चोंगाति मरु हुल्लेबको खर लेरदि थामु लेरदि फजन हौरने येंदेमगा नोंग लाक्पियो नोंग लाक्पियो पुलब चाक चराम चामिनर जु आइ खोइदा ए हिंगोन मथक्ता हेगा अदुम चा फम कोनबगा लोइ हेगा चामिनर ले अखोइ फैमिली मेंबर ने यंगो अखोइ यूट्यूब की फैमिली मेंबर कोई सिदा मुक थेंगनरे ngasi NSD गिदा सुमांग लीला यंगबा लाखुने जो कनुदी ननावगी मिंगदि के कवा देलिंग कवे क्लास क्या था मिनो जा 11 oh yang kan hono ko mi bala densi women committee da yawone ai hoi aduga bibi da su satle ai se ne khoi di chi adum tawi kuni yeng lai mamang da su yeng gare khoi handak na ham ko mamang khoi corona ga taw bingi da mu ka taw gare ba mai chai tamu ju ne re chi dei dei am no hai re tamu gi ming jai hango डॉक्टर माइतेम बनी चंद्र yam no hai tamu mafum jengo am phajana cm ga decoration je haidi achamba cn da or ju ko hai jing de am phajana cm ado ko hojik lila ju loire amu hal lage mayam lila je kano tor ge part oina thagalake mayam nungai ga di yeng biyo si si jengo che bang yam nan cm dro sela kaim na ta bi cham cham ba de ko phajan ba de amna blank paper tor ga adi yam simple art oina phajawa ne da NSD ga ye nungsi maming di ko irab ne ta ba Delhi gi NSD da du tam me khole dia khoi gi theater gi da di am powerful sida theater gi apha drama gi kaino ni sin mayam artist mayam gi photo